गाडीमा एक लट घुमेर आउनु पर्ने छ खासमा खाना बाहिर जानु लाग्यो तर त्यही बेलामा घुम्न गएको बेलामा चाहिँ बाहिर खाएर आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन सबै साथीहरू जाने कुरा भएको छ अनि त्यही भएर यहाँ चढ्दैछन् साथीहरू अझै आइपुगे छैन आउनै बाँकी छ कुरेर बस्दैछ एकछिन Xin ơn bơi ơi. Tên đâu men? Xin là tao ơi. Không ra. Tôi tốt tao. Ai? Ăn khai lên. Ăn khai chứ. Đi. Cho hôm nay đâu men? Tên hả? Tên nó còn sai, tên nó sai không? Tên nít tích, tên nó còn tan sạch trần. यहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरू अहिले फेरि आज अस्ति नयाँ एउटा भाइ आएको छ तट भन्ने उहाँ पछाडि चाहिँ राम्रो देखेको छैन होला है Màu ấy. Ở đây cần như thọ đã lấy cho ma, ổn rồi. Vâng. Cần như thọ nó cho ma, mới tôi cần cho ma và thọ môi tiết ở cho ma. Đã bên ngay ở xây. Nó ngày bên ngay cho ma rồi. Ở đây su bông khen nó nếu mà ở đây đa video nó bông khen nó tha khơi nữa. Tha khơi nhá hơi. Khơi nha. Khơi nó bông rồi đuôi á. Cái trong thăm nếu mà khơi nữa. Cái vâng cái đây những ai để tật tới để ấp tới ai khi bay là bay phải chơi bay mưa thằng nó này cái thì tờ nhưng có họ luôn nhưng mà nhưng có họ hai nhưng mà bán tới thì cái ai thêm ca thì cái đòi tới bây giờ mày ai cái on chặt luôn này gì ha hay dùng xưa khăn ớt ở bán tới chẳng đó nè on chặt đây nó đến kia tây nè Ồ, nhưng khi giờ mà máy cười, nó ngay, nó ngọt lui. Học tay trai luôn, nó phụ nhau về ta phụ nhau, quốc địa tăng đấy. Đâu rồi? Anh chỉ đâu đấy? Cả bên là Tây Ban Nha đang lên, bên khác đâu thầm đây chỉ nó làn này nó bên kia nào lên. Nó chỉ làn cái đông, cái lát ấy hay cái nên cái pô lang cái đua đây, cái tầng cùi cái kia ngon. Anh chỉ lát chơi được pô lang. खासमा मेरै घर जाने बाटो हो तपाईँहरू चिन्नु पनि हुन्छ होला नाके नुरी आऊ साँझ परेको छ त्यो खासै टाढा त छैन 5 मिनट जति लाग्छ यो साइडको दाहिनेतिरको चाहिँ हो होइन ठ्याक्कै मेरो घर गएको हो हल्ला गरेर केही बोल्न दिएन म बन्द गर्छु ल अघि चाहिँ त्यो अँध्यारो भएर देखिरहेको थिएन कि मैले अघि फेरि अर्को एउटा भाइ नयाँ आएको छ भनेको थिएँ नि ऊ चाहिँ यही हो तट तट अन्यङ यो आएको चाहिँ 4 दिन भयो भर अर्को भन्दा 2 दिन ढिलो हो यो चाहिँ अहिले हामी जान लाग्यो होटेल हामी आज पनि खै 6-7 जना छौँ यस्तो दामी बनाएको छ यहाँ पनि लाइटिङ होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यही मेरो घरभन्दा यतापट्टि हल्का यतापट्टि हो अनि यो बाटो त मैले सायद तपाईँहरूलाई कहिले पनि देखाएको छैन होला किनभने यो बाटोमा आएकै छैन भ्लग बनाएर होइन आउनु त आएको छु त्यो के अरे गल्फ क्लब एरिया भनेर यो सायद यहाँको सिन चाहिँ मैले काटेको छु होला त्यही हो अब चाहिँ भित्र गएर एकलट खानु पऱ्यो लाइटमा त खतरा देखिँदो रहेछ त खानचाजा खाना नामोजिनु चाम्पोङ ए छोटो खिरिए नाम छोटो खिरिए सबैको आएको छ यो चाहिँ मेरो चाजाङमेन बाँकी चाहिँ सबै एउटै चाम्पोङ है सबै खाएर भ्याइयो होइन अनि
मैले चाहिँ यो अरू दुईवटा पनि अर्डर गरेको छु यो चाहिँ एउटा फाल्टु भन्यो यो चाहिँ चामलको बनाएको चामलको बहुत मासु अनि यो चाहिँ अलिकति खाएको चामल यो चाहिँ अचार अब घर घर खानुपर्छ फेरि अनि चाहिँ घर फर्किने तयारी हुँदैछ गाडीमा चढ्दैछन् यहाँ अगाडि चाहिँ तिहार आएको जस्तो रमाइलो भएका छ यस्तो झिलिमिली बालेर होइन सबै सुनसान भइसक्यो मेरो मात्रै गाडी बाँकी छ म चाहिँ अब घर जान्छु तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला हाइप गरिदिनु होला च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला है त म पनि बिस्तारै रिकभर हुँदैछु छिटै रिकभर हुन्छु र नि बब्बाल भिडियो लिएर आउँछु बाई बाई Ay puan. Ôi, người xem mà ơi luôn. Anh nhón đang đây hơi coi mà xịp lắm. Đào tét đây đấy xì thì lại. Đã mà quá lên đại Ồ, mà mất tính nó giờ cát nó kêu bị cho tờ lay 5 bị rồi. Nè. Anh ơi, có mối quan mà chém biết đấy sao? Nơi sao thèm quan Em puan man thôi. thèm quan thèm rồi.